Ell feia seixantiesi adesso, meu frare. Feia seixantiesi adesso, che tutti c'erano malati. Li facevo andare allà dentro un rec allà, era di la Bailù. E occupava un bues, che aveva occupato uno stero preso. Ell, uno stero, s'ammisava alla veglia bocca, sapeva partire nel piazzo, cupint, gli aiutavamo. Demorò che 7 mesi dinne. Sentivo adesso. E alla vez poi se vengono a Toulouse, se salvavo, perché les avevo messi alla podriera. E da qui les anavo portant a Alemanya, il treball obligatori a la vez. A vegades se vengué, s'amagaven. I el meu frare, que era jove, s'amagaven. E per vos, que les nens se venien a dormir, voilà. Que era pas que els gendarmes i Diego no sortia pas. Un cop que venia de Trasoràs, havia trobat un vedell. Era anat que era el vedell. E Trasoràs hi ha que no tiro, que hi ha cercò de la Benago. Entenga que un brut de camions a tot a cop. A gel ten de saltar, jo l'arribo. E s'amaguec. Eren els alemans que muntaven, aquí ja te'n mancava un pas. Aquí ja mancava un pas. A gel ja feia un tornant, vist aquí lluny. Feia saltar dins la terra, s'anaven xiquen just. Aquí, camions, tratos, tant de tot. Aquí era un mancable. Aquí te mancava un pas.